Pablo apostolun Colosas markankir iyaw sirinakar katapa. Colosenses mayir halja. Colosas iglesiankir munat hilatanaka kuyakanaka. Naya Pablon pe Timoteo hilatampiu aruntanipsma. Humanakah Kristur iyaw saphatamat Diosan aski markapaptawa. Nayasti Diosan munanyapat Jesukristun apostolupatja. Hiwasan Dios au kisay humanakaroh munasnya pampi, sumangkanya pampi curpan. Humanakatak Diosat may kasaha, Jesucristo tatitusan Dios au kiparoh yus pagarap hapuntua. Humanakan Jesucristor iyaw saphatam yatiphta. Diosan komachat markapang kirinakar munaphatam yatipharakta. Kaukir suitawite humanakatak alahpacan imatas ki ukalayku. Ukatoketsti, niyaw istapta kunapachateh Diosan suma yatiyawi arunakapah arsutakan ukatpacha. Ukasti, humanak taipingkiwa. Diosan aka arunakapasti, takichikan yatiasiski. Aski lurawinak hikhatasa. Ukakipkarakiw humanak taipin lurasina. Kunapachateh Diosan munasinyapat istapkayata. Uka munasinyapan chikatap yatip karakiyat ukaha. Epafras munat hilatasaw ukiatichap hayatam. Hupasti nanakam chika irnakirinwa. Jesucristor munasitap layku humanakaroh Diosan sumayatiyawi arunakap loktaphtam. Huparakiw nanakaroh humanakhat yatiyap hito. Kunhamteh kolyan akayoh maininakar munap hanyamatak chamachap tamukatokita. Ukat na nakahyatip kita ukurut pach humanakatakehhan karhasisaw tatitut mayipkta. Diosan humanakar munanyap unyastayanya pataki. Kunaiman yatin kankanya, ahay token amuit akangkan curanya patakiw mayipharakta. Ukamat tatitungkirham sumsar nakaphanya mataki. Takikunan hupar kusisiyasa, sumalurawinak unyastayasa. Diosan yatinyapan hiltasa. Diosah alahpa chamapampi humanakar chamanchanya patakiw mayipkhta. Ukampiw humanakah wali chamanchata. Yampucho imampi sa itasipkhata. Ukatsti kusisinyampiw Dios aukirius pagarapkhata. Huparakiw humanakar wakichapkhtam. Ukawaht asiwip kanan katokaphanya mataki. Uksti Diosah hupan kolyan markaparuchurani. Diosah chamakanakan munanyapat Jespiistu. Jesucristo yokapan kapak markaparu irpantistu. Hupasti krusan hiwatapampiu Jespiistu. Huchanakas pampacharakistu. Kristoh Diosan yokapawa. Hupasti takikunateh utki ukat naiririwa. Han unyhkay Diosan ahanupawa. Hupatokeo Diosah takikunateh alahpachansa. Akapachansa utki ukanakluri. Unyhanyaki, han unyhanyaki ukanaka. Chamampi, munanyamp apnakir ahayunak saluri. Taki ukanakasti hupatoke luratawa. Hupatak luratarakiwa. Hanir kunasuthikan ukhatpach Kristoh uthi. Hupi panarak takikunas chikapar uthaski. Hupaw iglesian pekepaha. Iglesiasti hupan hanchipawa. Huparakiw iglesyaro hakanchuri. Hupaw kaltaha, hiwatanak taipit nairakat haktiriwa. Ukamat hupan takikunansa, nairang kanya pataki. Diosah Kristun takichama uthanyap munana. Ukatsti, aka orak pacan Kristo toke sumangkan uthanyap munarakina. Uka sumangkanyasti, Kriston krusan hiwatap tokiki uthana. Humanakasti, nairah Diosat hayarst ataw hakap hayata. Hanwali luratanakam laykusti, chuymanakaman hupan unyisiripap hayatawa. Hichasti Kriston hiwatap tokeo Diosampeh sumang tapiptaha. Uksti, humanakar hupanairakatan kolyanar tukuta, han kanyuni. Han huchan unyistayanya takiuluri. Ukatakisti, iyaw sa nyaman sum sa itasip hanyamawa.
kunasuitawiteh Diosan sumayatiawi arunakap istasin uthapktam ukat han hitiptasa. Akakispiasin arunakaw takichikan parlasina naya Pablosti ukarunak kananchanyan yanapasirakta. Hichak humanak laikot akisisah kusistwa. Ukamat pachpahanchihan kunateh Kristun iglesia laikot akisingahan pakataki ukpokaskta. Humanakan askimatakisti Diosah iglesia parloktir tukuyito. Ukatsti hupan arunakap takichikani yatianya hataki ukitarakito. Naira pachat pach Diosan imhasit arunakap yatianya hataki. Uksti hichah hupan ahlit marka paru unyachayhe. Diosasti takimarkan kirinakaru akasuma amtawi yatiany munana. Ukam tawisti Diosah Kristuru humanak taipir hakir kitanina. Uparakiu kunteh katokap kata ukasuit awisaha. Nanakah Kristo tatitut parlapta. Takinirug yatinkan kanyam iuhtas yatichapta. Ukamat tatit Kristham chikap hanyamataki. Ukatakiu nayah cham tukus irnakta. Kuna cham teh tatituh churkito ukachamampi. Colosenses, payir halja. Nayah yatip hanyam munta. Humanak laikoh walicham tukusaw irnakaskta. Laodicea markan iglesiang kirinak laiko. Ukamarak kitinakatehan untapkitus ukanak laiko. Hupanakah chuymapan walich amainch tatap hanyapataki. Muna sinyan mayakip hanyapataki. Chikpach amuyumpi poktatap hanyapatakiu cham tukuskta. Ukamat Diosan amtawi puntanyataki. Ukasti pachpa Kristua. Takiyatinyasa amuit asinyasa Kristunak uthi. Ukstihan kitis humanakar suma arunakampi salkhas kanyapatakiu sapkhsma. Nayakhanis hanchin humanakampikta. Ahayun humanakampискta. Ukatsti humanakan sumsar nakap hatamata. Tatitur iyaw sanyanakaman sumsait ap hatamat walku sisirakta. Humanakah tatituru iyaw schapkhtaha. Ukatpi kunham teh tatituh munki. Ukamar hakap hanyamaha. Huphan sa pintata. Iyaw sa wilayku huphan suma utata. Kunhamateh yatichatap kayat ukamaru. Ukatsti Diosarius pagarasaraki. Wal amuyasipham. Hankitis salka arunakampi. Hakin amuyu parham kari amuyunakampi. Humanakar salkan pati. Hupanakasti haniu tatitur haisap kiti. Hanukasti hakinakan sarnakawi paro amtawi parukiu haisaphi. Hunakiteh Diosah ukasti Kristun unsti. Hupatokirakiu Diosah chamap pokantapkhtam. Kristo takimunanya ninakana. Ahayu chamanakan ekipaha. Kristun kaphatam laiku humanakah sirkunsisyon katok kapkhtaha. Haniu haken sirkunsisyon luratapampiti. Hanukasti Diosah Kristumpi mayachap ktamukalayku. Ukatsti huchaluranyanakat kespiap haraktam. Kunapachateh humanakah bautismo katokap ktaukasti. Kristum chik pampan tataw unihasiptaha. Ukatsti hupam chika haktayatap haraktaw. Tatitur hiwatat haktayir chaman Diosar iyaw saphatam laiku. Humanakasti nairapachanha. Huchanakam laiku ahayun hiwat unihasipkhayataha. Huchaluranyahan apanukup hatam laiku. Hichasti Kristum pichikaw Diosah hakan churapkhtam. Take huchanakat pampachasa. Kamachin kailkatah hiwasanakar huchan chirinwa. Ukampis Diosaw Kristun krusan hiwatapampeh take ukanak pokantaway. Diosaw kih take ahayunakan chamanakaparu atip haway. Take kin unih kanyaw Kristo toke hupanakarap ingkach haway.
Katunta tanakarham atip hawipan apasa. Ukamasti hani kitisman kaphatamata. Umapkhatamat sa humanakar hiskachpati. Hanirak hiskachpati hachaurunak han yakatamatsa. Machak paksinak han yakatamatsa. Samaran urunak han yakatamatsa. Takya kanakasti machiuham hutanya paki ukamakiwa. Ukampis Kristu chikpachaha. Han kitis yamp uchuyman ham tukus humanakar huchanchpati. Kitinakateh angelanakar yupaychapki ukanakaha. Hupanakasti unanchawinak unihapkhta saphiwa. Ukampis ukah arikamakiwa. Han wali amuyunakapatsti hachaw tukuphi. Hupanakah kititih pekiki uka Kristumpe haniw mayechatap kiti. Kristu cham churas iglesia roh apnaki. Huparakiw iglesia roh wakis kirinak churi. Ukatsti iglesiang kirinakaroh Diosan am tataparham mayarukiw tuktay. Humanakah Kristun krusan hiwataplaiku hupampeh mayechata hapkhta. Hanirakiwa kapachar apnakki. Ukahayunakampeh apnakatak haphtati. Ukamasti. Kunatarak hichasti. Akapach hakinakham hakasipktasti. Hakin am tatanakapar istasasti. Kunham te hupanakah sapki. Han ukyam ktamti, han kaimang kamti, hanirak amparamampis aptamti, sasasti, take akayati chawinakasti tukusirikiwa. Hakin arsu tapakitap laiko, hakin yati chawi pakitap laiko. Chikpachansa, ukayati chawinakah sumakas pas ukamawa. Hakirok Diosar sum arkanyapat yati chatap laiko. Altat cuymanin yati chatap laiko. Ukamarak hanci apnakan yati chatap laiko. Ukampis hancin munanyapar atip hanyatakeh inamayakiwa. Colosenses Kimsir halha. Ukamasti niya kehay humanakah Kristum chika hakatat hapstaha. Hichah alahpachiana kay takapham. Kaukinteh Kristoh Diosan kupi hapan kontataski uka. Alahpachiana katlup ipham. Han akapachiana katlup iphamti. Humanakasti akapachatakeh hiu haphtawa. Hichasti Diosah Kristo tokeu chikpach hakan chura haphtam. Pachpa Kristo humanakan hakanyamaha. Kunapachateh hupah unistangkan ukasti. Humanakah hupam chikaw kapakkan kanyapan poktat unistap harakita. Humanakan han wali am tanakam hiwayapham. Han kitis wachok huchalurpati. Anyolurawinak sa han lurpati. Hancin munanya nakaparusa, han wali am tanakarus han arkpati. Hanirak hupatakik takikun sa munpati. Ukam luranya nakasti, ari Diosan akar yupay chanya kaspas ukamawa. Ukatpi Diosan hach amutuyawi pah kitinakate huparhan istapki ukanak haruhuteha. Humanakasti nairah kawiman ukanak lurap hayataha. Hichasti take akanak apanuk hapham. Pinyasinya, hancin munanya pluranya, nyang kaarunakampi arsunya, kanyo arunak arsunya. Humanak purahan karintasiphamti. Huchalurawin sarna kanyanak apanuk haphatam laiku. Hichasti machakar tukuta hapkhtawa. Uka machakar tukunyasti. Sapurun hamaw irnuktir Diosan munanyapat machakar hukam tukuski. Ukamat hupar sum untanyas kama. Hichakhani wakiskirik hiti. Judío hakinyasa, Griego hakinyasa. Circuncisión katokat hakinyasa. Haniraki wakiskirik hiti. Haya hakinyasa, han amuit aninyasa. Uiwat hakinyasa, han uiwat hakinyasa. Hanukasti Kristu takikunaha. Hupaw takikunang karaki. Diosaw humanakaroh munasipkhtam. Hupan kolyan markapang kanyatakiw ahlisipkhtam. Ukamah kuyapaya sinyampi. Sumahaki nyampi, hiskartu kunyampi,
Llamp uchuyimani ñamp istapit sarnaqapham. Purapat llamp uchuyimampi unjasipkham. Hanwal lurasipkhsta ukkasti, mainit mainikam pampachasipkham. Kunhamteh Cristo humanakar pampachapkhtamha, ukamarak humanakah pampachapham. Taqiw kanakatsipansti, munasinyan poktatapham. Uka munasinyaw mayar tukuireha. Kristun sumangkanyapay chuymanakam apnakpan. Dios asti uka amtawim piuma hancir tukup hanyamatak hausapkhtam. Ukatsti yus pagarap hapunim. Ukamasti tatitunarunakapah chuymanakamar pokanpan. Humanakkamah take amuit a chuymampi atisht asipkham. Eucht asipharakim. Chuymanakaman diosarius pagaras ahay qochunak qochupkham. Kunteh lurapkata, arsupkata ukkasti, tatit Jesusan sutipar lurapkham. Jesucristo toque Dios aukirius pagarasa. Warminaka, chachanakamar istapkham. Diosan kirhamah ukam lurapkhanyamawak tapkhtam. Chachanaka, warminakamar munasipkham. Hanirak hupanakatakih qurupkhamti. Wawanaka, aukimar taykamar takikunan istapkham. Ukam luratanakamasti, Diosaroh walku sisi. Aukinaka, taykanaka, wawanakamanpihan sinti qurupkhamti. Hupanakan han maihtasipkhanyapataki. Uywatanaka, uywirinakamar akaurakin takikunan istaphapunim. Hani sumat untayasinyataki kluraphamti. Hanirak hupanakan unyihkanya kun saluraphamti. Hanukasti, tatiturah sartas kanachuyimampi lurapham. Takikunteh lurapkata ukkasti, takichuyimapin lurapham. Han hakinakatak hamaha. Hanukasti, tatiturus loktapkas maukam lurapham. Ni yatipkhtawa, aski luratamat churawi katokanyamah waktapktam uktatitut katokapkhata. Humanakasti, kititih chikpach tatituki uka Kristuru arkapkhtaha. Ukampis kititih hanwallurki ukah, hanwali luratapat kunateh katokanyapaki ukkatokani. Diosan takinerushan yakachas taripatap laiku. Colosenses pusir halja. Uywirinaka, uywatanakamarch qaparuñihapkham, amtasipkham, humanaka halajpachan uywirini pharaktawa. Tatitut maisip hapunim, yus pagarap harakim. Nanakatakis Diosat maip harakim. Tatitun pungkunak histaranyapataki, ukat arunakap parlanyataki. Kristun imantat amtawip kananchanyataki. Ukalayko hichas nayah katuntataskta. Diosat mayipkham, nayan uka arunakap sum kananchanyataki. Tatitur han iyaw sirinakampisti, suma amuitampi sarnakapham. Sapakuti ukam luran utkipansa, askinak lurapham. Parlatanakamasti sumanya papuniwa, sapa mainir kunham arus hatansa yatipkhanya marakiwa. Hiwasan tiki kumunat hilatasaw nairhat yatiaphatam. Hupasti nayan aski yanaperihawa. Nayam chika tatitur loktirirakiwa. Ukat humanakan ukar kitanta. Kunham apkteh nanakah uk humanakar yatiri. Ukamarak humanakar chamanchiri. Hupam chikasti, munat Onésimo hilataw hutaraki. Hupasti humanakat mainiriwa. Hupanakaw takikunatekakan luraski ukanakiatiaphatam. Nayam chika katuntataki uka Aristarco hilataw aruntanipkhtam. Ukamarakiw Bernabé hilatan Marcos primo hilapas aruntanipkhtam. Humanakah Marcosat niyat hapkhtawa. Hupate humanakar tumpiri purininiha, sum katoktapham. Justo sutini, Jesus hilataw aruntanipkhtam. Hudian kiriyaw sirinak taipitha, hupanakakiw Diosan kapak markapat yatianyan nayar yanapas irnakasipki. Nayarusti hupanakah walpun chamanchaphitu.
Epafras hilata kititeh Kriston lokteripaki humanakat mainiri karaki hupas arunta nipkhtamuwa. Hupas ti humanakat akeh wali puniu Diosat maiski. Diosan munanya pokerinakham turunchat sait asiphanyamataki. Naya pachpau unikta kuniham teh Epafras hilata humanakat yakiski uka. Ukamaraki kitinakateja Laodicea, Hierápolis, markanakankapki ukanakatsa. Munat Lucas qollerin aruntap katokasipja. Demas hilatan aruntap katokasipharakin. Laodicea iglesian kirinakar aruntapjam. Ninfaro utapan tantachasipki uka hilatanakar aruntapjam. Akaqilqat ullart asinsti, Laodicean kir iglesiar apayapjam. Ukan ullart atanya pataki. Laodiceat purinir qilqatsti, humanakah ullart apharakin. Arkipo hilatarusti akam sapham. Kunaluranteh tatitoh churktan uksumpun pokam sasa. Naya, Pablo akarunta pachpam para hampi qilqanipasma. Amtasipham, nayah katunta tatwa. Diosan munasinyapay humanakam pipan.